mesela duhe pişam meja Mağribi dezmeja xogert mej bikra havali wî esnayî da gazî kirê da were em ji xwe re xeber din ew ji bo tenê da got çend deqe maye mêj min ji bo maye 10 deqe û hema ez 2 deqe diçim tê deket şû weke min jî mêja xwe xilas kir hevalî min ra telefon kir got barîş hatiye malê got na got çima got melher daye got emravîne got min gotiye qey hatiye malê evî ku sa got ez deketim çûm em çûm me hevalî dît hevalî got me vê jî rêl hevde em bervederê çûm me dene xwedê ambûlans û derê polîs hatine gedela erdê خودی بو شکل مثلا وانا هوادی میشه را گو مگو ول وانا شمال هردا گو وقتی مغازی بارش کرد خود گو امشون رو نشت مشهور جارکشان و مدی او حرس معرف شید عربی ده هات نکیره گامه وانا جی گو عربی ده موزیک دینمیشت کر گو ازان جیوی اسنای ده خان گو مگو یا گو هوالی یعنی هوالی گو من گو مگو توانی عربی ده گو مگو ezan-ı xandani da hürmet-i jera bigire hatta nik de bas ve ana judiyet tu qeyd dini me jmara himimet ki lehav txin ve tek lehav txin havali barış tırave o her sek havral barış o olay sakin